Tariki akiri ni 13 naguo mweri ari wa kihumo kari wa 2024 ngai kugethia na ngai kunyita ugeni gukwari ni metha-ini ya Muthingi TV gikunjuro kia mohoro ngikumenyithia maria makihanikite na makiyumiria ituri ngurani guku bururi-ini wa Kenya. No mbere ndaya tumukire matemo. Na thini wa gikunjuro kia mohoro atongoria a kidini gukomithia njuragano cia itoi kaunti-ini ya Samburu guku aikari mambitie guthama kumana na uhaguku wa ugitiri. Aikari a Kianzu kaunti ya Machakos guthii na mbere guikara na wagagu kumana na irima ria gikuo mwena uyu. We are training DMU leaders with key HIV prevention messages. Na kamiti ya gibururi ya kung'ethanira na mirimu kwambika kampeini ya kung'ethanira na utambia na utheremia wa murimu wa mukingo kaunti-ini ya Githumo. Na ngai kumenyithia ati mohoro maya maragiukira na njira ya imwe kwa imwe kuria nenda-ini cia ukinyaniria Facebook na YouTube ni @Muthingi TV. Ni ria kwa ni Mwangi wa Murugi. Na tukiathiria na maria tegukuhariirie ni ati ene irabu kaunti-ini ya Kirinyaga ni makikitie rite na kuri thirikari guikorwo ikiregaregeria mamwe wa mawatho maria igathikite na makiria hari kuramata wendia wa njohi, makiuga ati ona thengia guikorwo makikinyanirie na makaheo marua ni thirikari ya kaunti kuri maragithie na mbere na kuhahithio makiurio makorwo makihinga irabu ciao. Matongoretie muikariri giti wa Frederick Kinyua maugite ati maabitha a wathani wa matura nio marakorwo magicera irabu-ini ciao na kumera kana kumathingata gukorwo makihinga irabu ciao thengia wa gukorwo metikirikite kiwatho. Ithuĩ tũĩ ati mundu ugwitwo Sibo na munini wake mabataire gukorwo makihita bangi kũrĩa icagi-ini na tũmakabo kũrĩa tũrarugwo. Undu ũrĩa ũngĩ nĩ macokire makiongererwo nyamũ ĩgwĩtwo sub area nyumba 10 ni undu wa information ikuoyagana na kuu. No kirabu watho uria tuguĩ tondu twĩ Njohi-ini kahinda kanene tũĩ ati kirabu mundu ũrĩa ũbataire kũingira thĩinĩ kũmenya ũrĩa kũhiana kuu ni mundu muthigari wĩna rank ya inspector kuthii na mbere. Rĩu tũroria atiriri ni gatiba karagicenjirio kuragituĩka ona Sibo ndingĩingĩrage kũrĩa akiroraga Njohi kana nĩ ate kũrathire kuma hindi ĩrĩa twari tũhingĩirwo irabu nĩ tuonete change kuma hindi ĩyo. No nĩ ngwenda kuga atĩ nĩma national government nĩ ingĩrĩire wĩra ũcio kidogo nĩ tũhutĩtie, no mwena wa ithuĩ endia irabu nĩ tũrona ta tũtahutĩtio mũno tondũ mũndũ wothe ũratimica watho ũrĩa ĩroiga wa kũhingũra thaa 11 nginya thaa 5 cia ũtukũ matikoretwo mena mbara na national government. National government ina mbara na manufacturers na distributors aria othe mararuga njohi makiendagia Kirinyaga kana makiendagia bururi ũyũ witũ wa Kenya. Njohi citũ irathũkĩra mĩtũngi-inĩ na gavana witũ areka wega mũno aratũbingũrĩra wĩra na ruga mũndũ ũrĩa kũbingũrĩrwo wĩra nĩ korwo akĩmiti standard ya mũndũ abatie gukorwo akiendia njohi. After a week kuroka directive ya CS witũ Kindiki kiria tungimwiboya tu ni etikire tu gutubingurira mawira tondu teithwe atumia ni tubinyiririkaga muno urakora wira ucio niguo tegemeo witu ciana iraria bau irabu giakwa ke ngurubani Mwea ndingiuria iturore na ritho ria tha ni undu ithini turamataithiriria gwethera andu mawira. Kirinyaga twandikite makiria andu mawira 50,000 irabu ciothe cia Kirinyaga na ingi ao ndagika ĩno matiwira ni undu irabu nyingi ni hinge. Na tukirio riboti-ini egie kuhurana na njohi cia ibango ni ati ni irabu gicigo mbunge kia Bahati gukwari ni kaunti ya Naikuru ni magithingatite kihoto kiao gia gucokereria wira wao wa wendia wa njohi kuona ati marua kana kuona ati ni maikorirwo makiheo marua ma witikiri makorwo magitwarithia na mbere we kana biacara ino ati kana une thutha wa thirikari nene gukorwo ikigathika mitaratara ya kuramata njohi kana wendia wa njohi kiumia kihituka. Huri biacara a rungu rwa atongoria a kiama kia ene irabu guku kaunti ya Naikuru nikio mbao ni mataririe ati hari ngurani nene ya wendia wa njohi cia ibango oro ndumwe na njohi iria njitikiri kana njitikirie kiwatho.
na lengo kuu ambaye tuko nayo sisi ni kupigana na pombe haramu, na tunamuunga rais kwa mbinu zake za kuhakikisha zile pombe ambazo zina sumu haziuzwi jamii zetu. Na ikiwa kuna mtu ambaye atavunja sheria akiwa yeye ni mtu binafsi, na anaweza ashikwe na astakiwe, kwa sababu sisi tunataka nchi ambaye ina watu ambao ni wachapakazi, nchi ambayo watu wanafanya kazi ambayo ni halali, na tunataka pia hawa baonas wetu wafanye kazi ambayo pia ni halali, ili waweze kujinufaisha, kwa sababu ni wazazi, waweze kuendelea katika maisha yao vizuri. Katika hii eneo yetu ya Bahati, kilabu ambazo zimefungwa ni zaidi ya 15, na kuna wengine wameshikwa na wakapelekwa mahakamani, na kuna wengine wamekuwa na leseni walikuwa wamekata, lakini leseni zao tena zikachukuliwa. Sasa tunataka warudishiwe leseni zao na waelezewe makosa ni gani, waweze kurekebisha, sababu hao watu wangu wako tayari. Ni kama blanket condemnation ya vilabu zote, kuanzia kubwa ndogo, si chief akuje, si askari waje, sio DO waje, wamekuja wakifunga vilabu. Na ukifungiwa hii bar ama restaurant ama hoteli, hauambiwi makosa ni gani, hauambiwi unafungiwa kwa nini, na unaambiwa tu ufunge verbally, ambapo kitu kama hicho mimi nafikiri inafaa kuwa in writing, uambiwe shida gani iko na upewe in writing, ndio uweze kama kuna mahali unaweza rekebisha urekebishe, lakini si kuambua tu ufunga na ufunge mlango uende. Sisi kama wafanya biashara wa bar tunafanya kazi harari, kwa hivyo wakati tunasikia kizungumkuti ya serikali tunaumia, hatupati ushuru, watoto wetu wanaumia, wafanyikazi wetu wanaumia. So tunaomba serikali itambue kazi zetu kama kazi halali, kwa sababu tumelipa license na tuko tayari kufanya kazi yenye inastahili katika Bahati. Tutigane na icio ciĩgiĩ kũramata wendia wa njohi, tũhiũke nginya kaunti-inĩ ya Machakos, na nĩ atĩ aikari a itũũra rĩa Kianzasu gũkũ mwena wa Kalama kaunti-inĩ ya Machakos makoretwo na guoya wa thutha, kana makoretwo magĩikara na wagagu nĩ thutha wa marima marĩa makoretwo barabara-inĩ, nĩ ũndũ ũrĩa kana ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩra ikuũ na njĩra nene. Aikari acio nĩ matetetie thirikari ya kaunti ĩno, nĩ kĩrĩa maugĩte atĩ atongoria matikoretwo magĩthikĩrĩria mateta mao. Nĩ makiugĩte atĩ kana Patrick Mutungi ũrĩa nĩ mũikari kana nĩ mũikari wa itũũra rĩrĩ, nĩaugĩte atĩ makoretwo na thĩna mũnene hĩndĩ ĩrĩa maratwara mĩrĩ yakuo hamwe na arwaru mathibitarĩ-inĩ, kuona irima rĩu rĩkoretwo rĩgĩthararia ũtungata na makĩria barabara-inĩ. Chambe imekuma onde tweketie. Hii ni gali ambayo imetake over 20 years. MPs wengi wamejaribu, wamekuwa wakijaribu kuweka mikakati, kila mmoja akikuja na kumbuka one time watu wa NYS walijaribu kuweka mchanga hapa, wakarudi wakasema yezi ikajaa, lakini tunashukuru sababu engineer amekuja, amedesign vizuri, wataenda watafunga some proper gabions, watafanya backfilling, na maji ambayo imekuwa ni tatizo itakatwa. Ariana, hii barabara yetu ni around 3 meters, lakini itapanuliwa ikuwe to standard of 9 meters. Mtu aliingia kwa hii shimo, hata si mmoja, wengine waliingia wakaenda kutokea na huko chini wakiwa na maumivu, hata ng'ombe zikiwa zinafuruta ile bull cart zilikuja na zikamisi kwa ajili ya kukimbia, zikaingia ndani, tukapata hata short. Hii ni iko na zaidi ya mwaka 15 na ilianzia huko chini, tukilia ikasonga hata hata test ya watoto wa shule wa secondary wanawachia basi huko juu mpaka wanaletwa na motorbike, tunaongezewa shida juu ya shida. Kwa hivyo tunashukuru sasa kwa vile watakuwa wakiingia katika nyumba zao. Tulikuwa na shida kubwa sana wakati tukiagwa na mmoja wetu, tulikuwa tunabeba jeneza kutoka mbali mpaka mahali tunamzika. Na kwa hivyo tunafurahi sana tukipata barabara ikiwa sawasawa. Hata watoto wetu walikuwa wanataka sana. Badala ya kuanza mtihani saa 2 ilikuwa inachelewesha kwa sababu ya njia haipitiki. Wale ma-invigilator, wale ma-supervisor walikuwa wanatoka mbali kwa miguu, hata ikawa mota haiwezi kupita.
Tutigane na icio tukironga riboti ngina ni ati kamiti ya gibũrũri iria irũmbũyagia mĩrimũ ni kiambĩkĩte kana ni rugũrĩtie mũtaratara wa gũkinyĩra mũingĩ ana makĩria kaunti-inĩ ya Gĩthumo mwerekera-inĩ wa kũhũrana na ũtheremia na ũtambia wa mũrimũ wa mũkingo. Ni kambĩini ĩrĩa ĩgĩbangĩtwo gũkinyĩra mũingĩ, makiuga atĩ kana mũtongoria wa mũbango ũyũ nĩ Steve Kathaka akiuga atĩ marongoreirie kũheana mathomo kũrĩ mũingĩ mwerekera-inĩ wa kũhĩtana na ũtheremu wa mũrimũ ũyũ wa mũkingo. We are reaching out to the beach management unit. We are training BMU leaders with key HIV prevention messages. We are training both men and women in fishing business. And, one BMU leader has capacity of leading about 700 fishermen. And so as National Endemic Diseases Control Council, we are reaching out to around 140 of these BMU leaders here in Kisumu. And so we are hoping that as we train them to be TOTs and peer educators, they're able to cascade the information that we are going to give them. We are giving them HIV prevention, of course the common ABCs of prevention, abstinence, behavior change, and use of condoms. We're also talking about the use of PrEP for those who need it, the use of PEP for those who need it, and those who are already infected, we are actually encouraging them to stick to their treatment. We are working with people from the Ministry of Health. We are working with people from gender department because we are talking about gender-based violence, which is common among all these mobile populations. We are also talking to the beach management unit leaders about the issue of teenage pregnancies. We know along the beaches, because of the cash flow, it is easy to have sex for fish. It's easy to have a lot of sex, transactional sex, because of the free cash flow. And so we want to have allies out of this pass to fight the issue of teenage pregnancies along the beaches. You realize the level of awareness is about 100% that HIV is still with us, but the corresponding behavior is not 100%. So we still need to do a lot of advocacy using the Ngao network from the regional level down to the village where we have the village elders, so that we continue sensitizing our people against contracting this disease. Before it happens, it starts in the community. So really, by the time somebody comes to the hospital, it is too late. So we are very interested, the Ministry of Health is very interested in keeping people away from the hospital, and that means that the things that are happening at the community are critical to prevent somebody becoming a patient who needs our care. Na riboti iyo igie kuhurana na kung'ethanĩra na mũrimũ wa mũkingo igakihe mweke twĩko tũgĩikĩria oro hanini. Ngai kũririkania ndũgathi kũraihu nĩ maingĩ twĩkũharĩirie gũkũ metha-inĩ ya Mũthingi TV arĩ Gikunjuro kĩa mohoro na ndĩracokeria namo. Utongoria uria munene wa bũrũri uka nginyagia hau hakuja Wanjikũ nĩ kũrĩra ararĩra wũi wakwa ko nĩ kũrio hakwa niĩ no nyende maandamano mambie rũcio tondũ thirikari ĩno nĩ tũhinyĩrĩirie harĩa tũkinyĩte atĩ acio me ofici-inĩ cia ũmbunge na kũrĩa kũngĩ ti arĩa twacagũrire acio nĩo meheire mandate ĩkaĩ thirikari ĩratwendera atĩa. It is my duty and indeed the duty of every citizen of Kenya to pay their share of taxes. There are a number of proposed tax measures will have significant negative impact on taxpayers. Kĩũria gĩa kuongerereka kwa gharama ya mũtũrĩre ikionekana gwakĩrĩria o gwakĩa. Kuma rĩrĩa ndeto cia ũgĩkũyũ ciokire bũrũri ũyũ noguo Njohi ĩraingĩhire kuma kũrĩ anake a Gĩkũyũ. Hihi mũrũgamo wa thirikari nĩ ũrĩkũ? If you want to remove our trousers and whippers on the buttock, go ahead. We don't have the money.
umoja na urumwe wa Mugikuyu ugatuika niyo ndama ateti megwateire. We are where we are today because of it is because of Uhuru Kenyatta. Ihinda ni kinyu twarie maria matukonie ithui nyumba ya Mobi. Uri ndio gutari na mwe maandamano mara mare hore papa wa nyuka wa nyuri uti mundu aravu nyitanira na Kariuki wa Ndwati akiunanira Njong'wa na ateti o hamwe na atongoria makirunga ici ni o muthenya wa mwambĩrĩrio thaa 2 cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia hwaĩ-inĩ tukigereka gabiro utongoria wa bũrũri tabarĩra-inĩ ya kwendete ya kurunga igĩrĩ gũkũ kwa Muthingi TV kĩhumoka. Kuma utongoria uria munene wa bũrũri uka nginyagia hau hakuja Wanjiku ni kurira ararira woyi wakwa ko ni kurio hakwa ni no nyende maandamano mambie rucio tondu thirikari no ni tuhinyiririe haria tukinyite ati acio me ofici-ini cia ubunge na kuria kungi ti aria twacagũrire acio nio meheire mandate ikaĩ thirikari iratwendera atia. It is my duty and indeed the duty of every citizen of Kenya to pay their share of taxes. There are a number of proposed tax measures will have significant negative impact on taxpayers. Kiuria gia kuongerereka kwa garama ya muturire ikionekana gwakiriria o gwakia kuma riria ndeto cia Ugikuyu ciokire bururi uyu noguo Njohi iraingihire kuma kuri anake a Gikuyu. Hihi murugamo wa thirikari ni uriko? If you want to remove na nĩ twagicokeria kunyita ugeni oro ringi tuhiuke nginyagia kaunti-inĩ ya Samburu na nĩ atĩ atongoria a ndini kaunti-inĩ ĩno ya Samburu nĩ makomithitie na njĩra nene ciĩko cia njũragano na iria iragĩthiĩ na mbere gũtabanio nĩ itoi cia mahiũ mwena ũyũ nĩ thutha wa itoi cia mahiũ gũkorwo magĩtharĩkĩra kana gũtabania tharĩka cia mahinda kwa mahinda gũkĩrĩ ũguo atongoria aya nĩ maikĩtie rĩtana kũrĩ thirikari nene kugerera rũhonge rwa ũgitĩri wa thĩinĩ gũkorwo ikĩgacĩrithia ũgitĩri kaunti-inĩ ĩno nĩguo gũkorwo makĩhukia ciĩko ici cia njũragano cia mahinda kwa mahinda. 2 months, more than 15 people have been killed. This is a matter of concern, and as religious leaders, we are tired of burning innocent people now and then. This has led to so many people in troubled areas of Lonkewu and Losuk through to Poro and Morijo living in fear. We are saddened by the fact that in the same troubled areas, learning have been paralyzed and schools have been closed, like Soitpos Primary School. This is sad, bearing in mind that junior secondary exams are ongoing. Our children are suffering.
the church leaders assembled here as the voice of reason in our county, we do hereby believe that it is a cardinal responsibility of the Kenyan government to secure peace and security of its citizens. We also believe that the government has obligation and machinery to restore peace in an order. The same person ambaye ana disturb Turkana, ana disturb Samburu, ana disturb Baringo, ana disturb is well known. But why is the government not taking any action against this particular person? Maybe the conclusion we can say, is the government part of it? We don't know. But we want to see, understand that the action must be taken now. We are crying, we are bleeding. The place which has been known for food production is no more there because of banditry. Tunauliza serikali ichukue nafasi yake, wale watu wote wako na bunduki katika maeneo hayo wanyang'anywe bunduki, operation ifanywe ya kisawasawa, wanyang'anywe mabunduki ili watu communities waweze kukaa pamoja. Ni serikali peke yake ndio iko na ruhusa ya kubeba bunduki. Wale wote wako na bunduki wasalimishe bunduki zao kali ili maeneo hayo yote yakapate kuwa na usalama. Nao etekia adini ya Gĩithĩramu kuma kaunti ya Pokot ya ithũĩro nĩmakiamũkĩrĩte ũteithio meharĩria-inĩ ma mweri wa mũtheru wa Ramadhan. Ũteithio ũyũ arĩ ngonia 300 cia kana ngonia 300 cia mboco na ngonia 260 cia mũcere. Akĩaria arĩ mũthigiti-inĩ mwena wa Makutano wa kaunti ĩyo Abdullahi Halifa nĩaugĩte atĩ thirikari nene nĩĩhotorete gũtigĩrĩra atĩ nĩ kana gũteithĩrĩria etekia aya na makiria aria matehotete hindi ino ya ukungũĩri wa mweri mutheru wa Ramadhan. Today we are here at Makutano Jamia Mosque, accompanied by members of the County Security Committee and the Area Deputy County Commissioner, Mr. Munanda. We have partnered with the committee of Jamia Mosque Makutano to come and deliver the government's donation of foodstuffs to the Muslim faithful during this month of Ramadan. During the month of holy month of the Ramadan, where Muslims are fasting from dawn to dusk, the government has donated 300 bags of beans and 260 bags of rice, purposely for the Muslim faithfuls who are fasting, for the vulnerable Muslims who are not able to break their fast because of lack of food. Hii ni mara ya kwanza sisi Waislamu wa sehemu hii ya West Pokot kupata idadi nyingi ya chakula. Kila mwaka tunapatanga gunia 20-30, lakini mwaka huu serikali imetukumbuka kabisa. Tunashukuru serikali hii na tunaomba Mwenyezi Mungu hii serikali izidi kukaa kwa madaraka. Na bwana, sisi pia tunashukuru sana kwa kutojali na kutushughulikia sisi Waislamu wa sehemu hii. Ingawaji unashughulikia wananchi wote wa sehemu hii, lakini kwa leo tunashukuru kwa kututembelea sisi hapa na timu yako ya security ya county kuja kutohana over chakula hii kwa mkono yetu. Nao aciari aria mari na ciana cikaraga na mawathe ni makiuritio kwaga gucihithirira na kana gutigagira ni macitwara mathukuru na makiria maria marumboyanagia na ciana ta ici ikiri na mawathe. Akiaria ari thukuru-ini wa St Sylvester gicigo bunge kia Ugenya kaunti-ini ya Professor Julia Odhiambo uria ni murugamiriri wa kigina kia aria mari na mawathe bururi-ini ni augite ati ni kihakuona ati kuri aciari mathiete na mbere na kuhithirira ciana ici na undu uria uramacungira gukorwo makiimwo kihoto kiao gia kwamukira mathomo ota aria angi. Gukiri uguo ni oriti andu aria mena ciana icio gukorwo magietha uteithio kuri honge kana ngurani iria cikoragwo cihariirie guteithia aria maikaraga na mawathe bururi-ini. Misa kila mahali, sio sisi peke yetu kama NFDK. Serikali inahimiza, assistant chief anahimiza, wazee wa vijiji wanahimiza, makanisa inahimiza ya kwamba leo hii katika Kenya hakuna haja mzazi kuficha mtoto amezaliwa
mlemavu. Hakuna haja jamii kuficha mlemavu mahali popote, kwa kuwa hawawezi mpaka wanahitaji kusaidiwa. Kwa hivyo kusaidiwa kwa kuwa hawa wenyewe hawawezi ni neno ambalo tunahimiza. Pili ya kwamba mlemavu pia ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu na akina haki kupata msaada. Kwa hivyo kitolewe kipate msaada, na pia kuambia misaada iko, sio ya NFDK peke yake. Serikali iko na wadhamini wengine wako pia wanatoa misaada, muradi tu wale ambao wanahusika na walemavu popote, na tunawasi mlemavu asifichwe nyuma ya mlango. We've gone through so many challenges before because we had a temporary dormitory that could not assist us because it would not at some point we couldn't admit more learners because it was a small area, small space, and could not fit all the learners. But now with the one that we have, it's a big one, and it will carry so many students, especially the girls who are many. So we thank our well-wishers, Safaricom Foundation and National Fund for the Disabled of Kenya for giving us the dormitory and even equipping it for us. Na riboti yo igakĩnjĩkĩra gaturumo ka marĩa twagĩkorwo tũgĩkũmathĩra na tũgĩcokanĩria gũkũ metha-inĩ ya Mũthingi TV arĩ Gikunjuro kĩa mohoro. Ngatho cia mwanya makĩria nĩ gũgĩtĩkĩra kũnyitanĩra naniĩ na gũtwĩhokera wĩroreri waku mũndũ gwĩtwo Monica Isaac na Grace Kairĩtu ka Mwangi, mũgagĩkorwo mũkĩrĩa barothi arĩa magĩũka kũgera mũtambo witũ wa Facebook, kũrĩ arĩa magĩkinyanĩra mũtambũrũko mũndũ gwĩtwo Wanjirũ wa Maina nĩwe mũharĩrĩria wakwa, makĩnyitanĩire na andĩki aitũ othe a mohoro tũgĩcemania cia kĩhanda thaa 1 cia hwaĩ-inĩ na mangĩ maingĩ. Niĩ rĩakwa nĩ Mwangi wa Mũrugi.